Baba mama ibara kwe imuna la kwenzo nga ngona tiaka patia kota sanguti ti biso. Ibana litia sango so biati kodo sisi iti Guinée équatoriale Pakara Teodoro Obiangema agudana lenga so na sisi iti Malabo ti muliti kota ti ngotereti abiati kodro so aikina gbeti kundu so yirni atene CEAC fadi kikir ande dana yati penzengunga nga ligi oko tonga so ifanala so bini bia sabanu nando teneti dengo buze na kodo sisi iti B Africa ya Pakara ani Michel Mwanga agudana ndapelele so ti tengbi terena ala so kwa ikine yati kundu so yirni atene le patronat na yangati munzu na kodo sisi iti B Africa ngasi akisala maboko na akutazo ti kodro ti B Africa na ndoso irni atene ACP na gbatati bongi fadi na yati kitengwe kifana ande na la sango na ndoni bilimbili baba mama asangoti aikitonga so tonga na tiso ego fadi da titena alaso aikena sisiti Malabo si biachi kodroso a irilo atene Teodoro Obiangema agodati muli ti kota timingo tereti akota zo ti kodroti so aikena yati kundu so ini atene CEAC itati wa gosinga so aikena mbegenika aikivunga tena inandoni bilimbili Bati ya kutazo akokapa na ya chikuta bingolingo chi batachi Malabo na tereti biachi kodrochi Guinée équatoriale Pakara Teodoro Obiangema Basoko Moike Wara a biachi kodro osio tongana poster Archange Touadéra chikodrochi B Africa Félix Tshisekedi chi Congo démocratique Evariste Ndayishimiye chi Burundi Ghana Brice Clotaire Olingingema chikodrochi Gabon kota bingolingo chi CEAC aike chi soro akotazo tizala na ndochi kundu chi CEAC simatangani atambula na mungo tene ti akotazo utatongaso so kozoni aeke Pakara abu abari sono eke sara kusala na iri chi kota wa kwa suchi bendo chigi nambage chi Afrika ngalo eke mokonzi ti bubi chi unuka ngalambake aeke mungo tene ti lembe Gilberto da Pierre da Verissino sono eke mbera mokonzi chi kundu chi CEAC nga si biachi kodro chi Guinée équatoriale mokonzi chi bumbi chi CEAC Pakara Obiangema amutene na ya chi kota bingoliko chi CEAC so abiachi kodro chi a kodro chi CEAC asoro lembe ezek nibingira so lo eke molenge chi kodro chi Burundi chi ko nando chi kota bundu chi CEAC chingu okutonga so aike Gilberto da Pierre de Verissimo so si lango chi kusala chilo a 11 nga abiachi kodro amupasa na fini mokonzi chi kundu chi CEAC chitene lozana sese nkapa wasi alimbi chi sara chimu ala so lo limbi chitene lo sara kusala na ala si ala munalo lango bale osio na otonga so na yachi kota bingolingo chi agbiachi kodo chi CEAC na yachi bingolingo chi agbiachi kodo chi CEAC ala buli chala ngambu mingi na ndo chi te chi sedu chi so atia kodo chi Congo démocratique si ala mua kondembe so chi gonda akusala chi maboko na maboko sosi akisara ni na mbage chi Lomé Douanga na Washington tite asara sikiri askiri na yachi kodrochi Congo démocratique idabachala etene aike na ngena besi agbiachi kodro chi bubi chi CEAC akambi tere chala na msese chi Malabo si amunege na agbiachi kodro chi B Africa Fossé Archange Touadéra tite lokiri na gbata chi bongi na bichi laposo lango mbasambala chi nzeso ekita Galigyo ko tonga so ifanala so bini bia so ban nando tenenti fango mbiti na kodo sisi B Africa Pakara Laurent Sissa Magali agodana ndapelele so na gbatati bongi tiziangati akapati kusala so irni na ngati muzu franzi atene les travaux des commissions nationales des bourses sango nandoni na mbageti viane bofungana Justin Kakodamba aikena ndoko ati dise technique si ayamba matangati zingo yangati kundu chindo kwa sosi yake batene chi abuse tene chingu sakuse baluse na osho chisinangu sakuse baluse na oko matangani atambula kina gbelechi bya sosi yake batene chi fango mbechi na sendagi nga na dososi leke komo konji chi university bongi wala recteur vi wala vice recteur nga na dososi leke kota wenda chi bourse sinara sokwa ke sara kwa bya sosi yake batene chi fango mbechi
na sendagi ngana azu sosi achisala tenechi matangani istitution de programme et ça fait une collation université à Gane à Gane normalement c'est-à-dire qu'elle a commencé on a aussi une instruction la direction de l'Antibourse mais on se fait l'Antibourse mais avec déjà tant de choses on a commencé il va battre petit à sa fonction bourse il va bourse on a commencé ça école il a réglé la situation à l'école de son à grève comme maintenant universitaire normalement ils ont grève avec étant normal ça il y a parce que à l'instruction sociale on a direction de l'Antibourse à fond derrière nous donc voilà aussi dans le truc mais continue dans tout ça parce que ça sortit de Colombie si on a de sociabilité ça c'est côté de cas à pays et puis la c'est tellement bloqué fanale tene chindebeso bati ambeti sosi awamwana umpeti a zanika tene tene ala wara buse sosi ambaga tene a buri na buti ambeti sokwe ala zaka tongana ti solo ki sala lakwe na bika oko gbeni gbia so abon nando teneti asango na kodo sisi ti be Afrika paskara Maxime Balalu agudati ki tene na yati dalimo ti be Afrika na awa gusinga ti kwe nando ti apialo sisi akoda zo ti kodo sisi ti be Afrika alekereni ndali ti maingo sango nando ni nambage ti obet kwe amilenga na Cleopas Pombo dugona ti kota bumbi so a tingbi akodro so tene CAC so ki akota agba kodro ti be Afrika so si ala wa telekala pika pata na ngomba samba so pika pata mingi kota pata so ala pika ti bana sese ti bien ya ti kusalani ndo kwa so ke bando ndo se senso ala godati amomeni finizo so yetula ke Ezekiel ni bigira solo ke zoti Burundi sa mulo faso to na lola ke mokonzi na ndo ti kusala ti se ti nguoku nga molege na luti ten lomu de son apokoti mben sona itula ke Gilberto Verissimo lola si le kuban de sana sese ala sa kusa tetulo amuna olango balosono kutene lo lekene ko afasi fani na gbeleti agbiati kodro nga awunda nga tenemiga lo da legeti seduti na mbageti Congo démocratique teti bira lanika mingi matandi bira sona goma aiso ko passer lanika akpale si ala goda apika sako na ndoti kusala sosi na mbageti Lomé na Doha na Washington sosi akodroso agodati tingbi a itati mbageti Congo démocratique a itati Rwanda titene ala matere si sirra kiri e baso na ngoso idaso ala sumbeti la newe na ina konsidi ganzoni fade sirra kiri biani na mbageti Congo démocratique si biati kodro le Golanika le satene mingi lo fa bibetilo na tete tatilonga le kila de tenti bumbingo ti akodro sokwe titene ala mai na legiti economy ti sala si na agbakodo ti be Afrika aki bakodo sokena ti siriri la ke gunda ti maingo ti akodro to siriri da pembeni sangone ke mbeni pepe mais siriri na kana legiti seduti la si akamu siriri na siriri amu maingo ti akodro so ka yeso si biati kodro luti la ndoni na tangati biati kodro sokoso amu pekotulo sa yeti tene aina tamla legeni ba ke so si biati kodro sara biri si lo kiringa biri na lakui ti unzi nani biati dabeti etana kpengba tamla so biati kodro lo gona bagiti mbaiki na legiti kota bumbiso wala pialo so ina ten ekpengba pialo so aketi zianga kozoni zianga timili dati fango betina kota so tene centre d'alphabétisation ngana meni ndoko so salimi tene a bien yata kobe to mo vokobe to na njo alimiti tene azana ti machine asegira mona fukuti njoni si mo limiti de mokani tita bokage njoni na leni morangiza mingi ape metongana mo sala njoni wala gozoni asana fukuni azana ti nilonzoni mokani mo wara koforo mingi a oti tene mokagi gozoni na leni donc soko soti mungangu na ita soke deya kaka to la sala ala sala kwa tela nzoni alimti kaisa wangiza na uzu ala mai na lekisi dengo yaka
Bini bia swabanu nando tenenti sisi na kodo sisi iti be Afrika nga nando ti aiti kwachi kodro pakara Bruno Yapande na azuti betilo asala mbeni kapati tambula na yati ameni agbava kati batachi bongi ti lekerendo ndali ti kota ti mingotereti akota zuti kodro so aiki na yati kunduso aigni atene sema so aiki bagigi ande keke na batati bongi tinga tene mbili nandoni awagusinga ti majori ngongonga na rok fele takpa. Tambula ti kusala so atondani na Marabena a sina croisement 8e garati combattant balabala ti Idriss Déby si a undi na begbata ti bongi so belegbe a pikanga patara na amokunzi ti a kusala so a batene ti lekerengo a lege so a batene ti kwa ti kodro na ando kwa so a batene ti sukulango ya ti kodro nga ti tomba awa be Afrika so angba ti sara kpengbango li ti kaye na ndo ti lege be timbi eke na ngia na pekoti tambula ti kusala so sombi ba ayeni kwe atambula nzoni simbi gbunga akondembe so ti bikongo na li ti ambeni awa be Afrika so si eke na ndo ti ando kwa so a batene ti kusala so eke tene so asigigi na yanga ti gbelegbia mais inga so mon centrafricain mon doit inga so koroti mo wala Bangui la capitale akapende koromingi makenganga timbina soit que devoir national la engagement ti zoko ko ko eti tene ilekeni tona ileke ape mezo ti tene aleke na yeke ni là il commençait depuis d'après so ti commençait ti ba évolution ti akwani denende ici na rond-point Omar Bongo il va kwa so à Sarka il continue tene ti lege itumage akwana tamlan zoni jusqu'à aéroport si sara mulege ici na avenue de l'Indépendance, c'est continué jusqu'à avenue Déby. Et Ingasso, communauté tchadienne à la commune na Bagiti 3e arrondissement, c'est possible que Giati Koro Déby, le gars qui va aller qui tenait le terrain à ressortissant tchadien soit Kambaiti 3e. Et il remontait na avenue Buganda jusqu'à centre-ville. Mais vraiment Giati est que so à Kwani à Ketamna à Lege Pendere na Igunda Mbeni jeunes centrafricains, so vraiment le mouvement qu'on a mis dans les Tipani, là le Lecaron poinçon jusqu'à ici nani na rond-point centre-ville de Aqua Ketambra Gengamu mingi zoni mingi limbi pika kateti na kwaso que sara na surtout koroti soit kiti yamba abiati garam soro soit tenesema lichala oku abumi na giati koroti akumene na giati koroti na nemeso là que Nandoti a salati sema kwe na il faut munga koroti ici yati koroti lo aussi je taratiba mvoni na bageti korolo inga so peuple tu va pas aiki na bikwa oko so na ACP na batati bongi si gbenegbi asaba na teneti dengo buze na kodo CCT be Afrika ya pakara ani Michel Mwanga agodati timbi terrain na ala susi aiki na chikundu so irina ngati amuzu franzi atene le patronat nga na ala so aiki na yati gouvernement chi kodo CCT be Afrika ti le karetene na ndo chi kota pialo ti maingo so irina ngati amuzu atene Plan National de Développement dorlon ko yangonga na rogi fektem aiki na baginika social na passanti tene itene keta gerachi kwa sosi yati kodro amuyanga tene isara ton sola inga so dialogue social akemeni question sosi yati kodro azale chulo na don mingi la lo mu dayenga na benebia si benebia muyanga na bisombi ke na ndochi liti département ti dialogue social so tene i pusu gerachi kwani lani il n'y a pas longtemps, il boum tereti tene ici angati patara dans d'autres pacte social so à quel année cause dans rapport na RCPCA donc à l'inca que RCPCA a unja façon il n'a d'autres PND donc il faut que il revoie ailleurs aussi il va associer Sarawe associer que Sarape associer Tchai tonganaye isa kete évaluation. Donc là, so bango de war ngo terati là so a titene a syndicat na patronat a ganayi a bungo lichala a bibe chala nando titenti pacte so parce que là ni tout gouvernement so bigati ziangani so déjà na côté du gouvernement bitena là et ce gouvernement sara entre autres aka asmix so yona nduzu
avec intégration massive sur Biati Kodro à Mouyanga et le Luchilandon Nganga Titene à avoir lieu. Ni là c'est là-bas que un exemple de l'éducation nationale le mou bacha zoti manangombe tellement que à l'avenir à la bas résultat ti bac nanguso a qui est vraiment satisfaisant. Donc mi profiter tu mou singila mingi na Biati Kodro na kota bangondo chulo il commence ti balengo now dans d'autres intégrations aussi le mou ti tenait vraiment à renforcer capacité à capital humain. Donc là, ce sont à la Kegana et il y a aussi à la Guaboul, il y a un donné patronat quoi aussi à représenter, à ce soit qui mou à travailler on a quoi à la Ganga na tchala, tu tenais, il bimbi, il bani, tu tenais, il bat, mais là si il petit ça ensemble, tu tenais, ils a fini pacte so la CC et puis après ouais, quand ce bébé bien aussi, le là le président qui est soni, le soumo beaucoup de na bini. Asanguti yang basi kutonga so baba mama pakara Brice Kapayen celui qui wabada lezo timba ki oko agodanati kotati ngotereti lo solani abagi na lapo so soa on na amolengeti kodro na bagi nika ti fa solo ke go andeti degaba na yati akapati gango awabada lezo timba nika sango nandoni na bagi ti journée la kwengana africain amolo Dati matanga so abagigi na yati kodro chimbaiki akiti fanaleti akota zuti yati kodro songa na ala sokwesi aiki amolenge chimbaiki so biani ba lo ye dati tenelo golo degaba ti gatongana wabada lezo na iritala na yati kodro chimbaiki atati sosi lo kina yati mbeni bungi kama po so pepe Brice Kevin Kakpayen aye dati tene le Mouyanga tite le Moumamboko na pialo ti Biati Kodro Faustin Akonche Toadera na legeti aye kweso si lo kezana cc dalti maingo ti Kodro cc ti Bay Africa. Lasso na gigi polele mbika mifa kimbiki guande ti degaba tiga wabada lezo simba yiki mbiki sara kwa na Biati Kodro mbiki Moumamboko na Biati Kodro mbia tena MC yaba MC yake kama porosentira na yanika la bala mbitena mbi kiti MC yaba mbitena mbi retirer gidere na sarango primaire ni mais comme bi petit go encore na nzor ko MC yaba mbi ke soutenir Biati Kodro et mbi ke tire banga tibi veni donc soni sommet les empêcher la kanga legi na milan doni pepe et bi penser il faut mettre une clair et que la police qui nous a conclu dire qu'il y a pas déclaré que on doit être candidat indépendant, mais indépendant fatiste. Ngalige kotonga so toguchi kota kamba pakara Clotaire Samba agodana yati alanguswa onti gochi muliti kota tingo tereso abano nando tenenti akapati akusala ti aturugu na kodo sisi Bay Africa nando kusala so abano nando tenenti aturugu sango nando na bageti awa gosinga ti presse d'état major yati lango choko egai na séminaire sur renforcement de capacité qui est personnel qui direction ti sorte na pension na ministère défense nationale so Kotazo, directeur général du commissariat des armées, a organisé un reportage vraiment ta pandémie qui a terminé sur les coups qu'on va faire. C'était ton associé il a zoné et mandat il doit être ça. Ton associé ton dossier signé le niveau de finance car avoir à quoi faire à jouer ma dégainé ton associé à watch dossier à la ça maman. Bon gars tu petit là so il n'a participé et mandat il mandatait, il partageait l'expérience et surtout qu'un texte, parce qu'il y a un texte, un petit change à ça, on a belé, il y a ça quoi. Avec un petit souci, il doit être sarayé à l'imbinani, petit ça ici après, puis ça devient déjà du codro. À ça ici tenait et gérer déjà du codro. Et l'un petit tenait et ça y est à l'imbinana, un petit souci à ça a belé, il se crée quoi chez lui là. Et puis dans un petit souci à zona que c'est né il faut un petit na léganisme. Donc on a un petit souci avec kirikiriso et rejeter ni eza petit na lo ti tenait le gars le bas pourquoi souci à rejeter petit ni parce que le gars na joni ni c'est petit ça apa aiki na lapo so soa onsi aturugu soa sigilani na ngusa ki use na ndoni balako na akonga tingusa ki
use na ndoni balako na use asigilani agodati sala matanga ti ala na gbata ti bongi si matanga ni atambula bilimbi na datia togu so ayini atene sapeur pompier na gbata ti bongi sango na ndoni na mbage ti wago singa ti efisite jikaraga na sheli Marine Mbassa. Timulege na kringo ti amolenge na dambeti na ti duti nzoni na lege ti mandangombeti matanga ti alaso ayeke a promotion 2011-2 alondo ti bagigi na ndokwa ndende ti atorogu musingila na biachikodro na ministre défense na chef d'état-major so ala muna ilege ti tene i organiser cérémonie so e yeso isara la so Haïti tene ifana a mingi tia itachi so si akui que ingba toujours na peko chala même si ton ana baba chala na mama chala edape a iso iki a itachi a baba chala ingba toujours na peko chala ti tene yedala na kita yichi maboko so yena na yachi promotion ti yena a poiso akui plus de 70 et so mitene balé mbramba et a mingi ni imu a mingi use na yachi famille akoko donc c'est-à-dire na sont quelques minutes. Puis matin sombe na ni chitembite na mingini que il faut la bungangu na école so wala kigwe na leke chaki kita so imuna la et à la penser que à la kiala kope ici ya aita a classe ya baba chala wala cha mama chala imba toujours na peko chala que ça soit ambeni a chingangu so ega kita yeso yenani est toujours prêt chitene et faire face na la tanga chaturugu mieji tene tonso par exemple yeso isa la so iwara eti gouvernement pe ni timbeni organisation pe il y a promotion là ibumbi akete chi maboko chi isi sa ti tene imuna yeso na mingi so alors aina tanga chaturugu kwa ti tene ikugi ti tene akota zo chi si asara mbeni ya we si i profiter na nia pe i peut ti tene imu devant ni isarani après peut-être on n'a pas dit ko akota zo chi a peut ti tene ala ina ti sens ni Papa mama asango ti yangba ti gotonga so ikini atia kitango iswa maboko na kundu ti akodro munzung si pumbi ti shenko agoda ti lekera mbeni kapa ti manangoi na amasika kolinga na wali ti kodo sisi ti be Afrika ti mbage ti rafai ti bakumanga na ti pongasu izegi na ala ti basango na ndoni na mbage ti jone lakwenga na ken likundu doso irini atene ti conservation ti shenko sondoro irini aki ACC na gbe bemengondo ti département ti mungo mamboko na nzoni kusala ti African Parks RCA so mungo mamboko ti Union Européenne agada ngangu mingi na lege ti pialo sosi abate na ndo ti Nature Africa so abagigilani na ngu saki use baluse na ndoni ota si tene ti a club Myombe ti éducation environnementale nga abagigi na ti Rafai bakuma na bangasu ndani yake ti tene amulege na amulenge amaseka si ala limbi ti tene ala inga tene nzoni na ndoti yeso si akenguruzo yeso Mermoz Bison le souci le ke waenda na ndoti bumbiso ayi na tene département développement communautaire d'Africa Parks ake sa tene da mingi na ndobele ake tonga na Myombe tonga na kiba use kina Rafai sisi ti Rafai musho kina sisi ti Pangasu nanga use aikina sisi ti bakuma aniza ni na sisi singi pepe aniza abungiso na sisi ti tongana amolenge so aike de kete ikake do dambeti ti tongana ala manda ayeso anguru ala kentingu bako nyama na keke na yeso anguru ala ti tongana ala ti tongana awa mungo wango nanga ti tongana ala wara ayeso ake ti tene abia ala ti tongana ala pase nga vunga sangunga na itachala na wana siwa chala wanga na zuswangu ti Joël wa mana wombeti sosi yake na terminal na lycée moderne ti Rafai na yati mbeni sarangongia ti limo wara ti fa tapande ti aye sosi ala ke sarani logati lo tongana lo sosi lo ke mu wango na azo na yati ngiani ngrimbri na lege ti tene ti gingo susu. On a constaté que de nos jours destruction ti conservation a enregistré une mingi, raison pour laquelle Chenkwaga et puis le ZAC Club des Koutia jeunes, principalement, et puis élèves là dans Bani qui appuyaient l'eau, qui sensibilisaient à zo jeunes comme Kangba, qui comprendre
petite conservation et puis tu préserver à ils sont entourés environnement quoi. Bon, ils a côté son c'est na ta sketch ton son de présenter ni tu montrer na zo à comprendre la petite conservation après. Tu as la comprendre ni et puis par après toi amena unda qui d'ailleurs répondre na là simplement. Nambage Jennifer Kosangate solonga kwa le kina popoti ala sosi aike ke amombre ti club ti Rafai si lo yenga da mingi ti tene lo muwango na mbatulo sasa zaka na leke na fe ala gwa ade sona ngu ala muyoro ala gwa ala fana susu akutanya keketeni tu ala fani mais ça on fait kana se tu ça chasse ni tu na pêche à zona fait ala ça ala faga kutanya ala zakeketeni kuma mira nda biso tani kana so chasse na pêche, chasse à la goutte na chasse, et puis à la faga qui tani, à la danza guéri, à la femme à la faga qui était na fête, à la femme à manger sur le petit d'accord à faire, et puis à la femme, et puis tu chasse, tu pêche, à la femme tu fais aussi à quoi mingi, mais à la faga qui était na soit un genge soit fait, à la faga à la coco tani, tu vois, voilà, à la zaki qui était sur tanda, à la atati, à mengeti, à la petite année, mais à la guara. Aonkwe awa mana ngombe ti tene ala tambula na legeti yeswa iri ni atene ngati ndara na sango tene mingi na maseka ti nga tene mbwimbwi na nduti yeswa iri ni atene biodiversité ngana yeso si anguruzu. Ngini sanguti ke tiso e kinanda peleso na danzapa Notre-Dame d'Afrique na batati bongi si Kotobwa zapalenga godati mutene tifa polele so si fade a danzapati batati bongi nganati akete kodo alimbiti mu akusalati ala singa tena nzoni I awagusingati tonga na Sherin Malimba sangana yani gobina akinambaginika nango itipika ngopatara na wabusinga so Kotobwa jodeni nzapela inga sosilo ke Kotobwa ti vakatanza pati bongi afa mama tene sosi asoroni ndalti finingu ti fango tene tinzapa sosi ya mission ngalo fa akita mama tene sosi asoroni ti tene afa pekon na chalango shoti bungoliso imambege ti tene tilo solo tene na tipika ngopatara tilo na wabusinga ira kota ngia mingi ndaliti kota bungiso e kiza ezana sese siake bagi yande aike fini ya yati baka dans apa dans ku oko et que bungi la kweti tene e guli e sigi na tene e suru ambe na kapa ti lege sosi e lingi ti tene e muni anda yati angu so anu ti o e sara tene ti to kwa so na mbuzu fala tene mission ni la si e baiten so aike ngu ti jubilé to bois sosi nzapa ililo awe disa teleti to bois François la na teleti lo ili elo munda na yeti tene eli na yati beku si e sorom beti so aike na yati beti so amokondo pola tona au beti Rome litene uku gerani uku beku a andazo pete dans un pas Notre-Dame d'Afrique a ke yambande kota bengolingo kota bungoli kota kapati sambela nati bumingotiam awa mabeso kwe aikigandi na pekoni e amosekati e ambeni ota aikigandi kotibwa ambeni otanga aikigandi bwa kota kapa mingi daliti so mbiki tenena yi a wa mabeso si aikeneyati doyene Notre-Dame d'Afrique na abwatiala na amaseur ala ke bungi titele aleke kutaka pasu dibana letimi aleke ngo agere ti akapani ala ke kuti yamba a wa mabeso alondo na danza pa bale ota na gumba ya so akigande titele aduti na yati kutaka pasu bungi ti yeso e kisara la kweso si ake bungi azo ndendendeso nyela si aikila beninye e yeti tene ebumbi kwa igagise wa oko yeti tenen tongana zapaso silo ikiki oko andalo ke baba ngolengela ingobia edengi metie ti ma itati edengi metie ti pika patara edengi metie ti tenen tongana ngesi emundara na mbagi chambena itati tsara kusala nani
itene ekwe egagi oko pikango patarana awa kosinga so fabiani zingo yangati akusala ti nguti kufango teneti nzapa ti ngu section andoni baluse na ukuti sina ngu section andoni baluse na omeneso ikiga baba mama akikina ndoti sangu sisi asanguti nanga chikodro akondani ikiri singila na ala suko ya duchinduru na tereti limotiala nga ifana la so na chipenze munga asanguti nanga ti amuzu franzi ala ngwanzoni singila na ikwe